ישראל נמצאת במוכנות גבוהה מאוד לכל תרחיש, הן בהגנה, הן בהתקפה. אנחנו נגבה מחיר כבד מאוד על כל מעשה תוקפנות נגדנו, מכל זירה שהיא. Pasukan Korps Garda Revolusioner Iran atau IRGC menerima perintah menyerang Israel secara langsung. Adapun perintah itu diturunkan sebagai balas dendam kematian pemimpin Hamas Ismail Haniyeh. Mendengar kabar itu, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu ketakutan dan langsung menghubungi Presiden Amerika Serikat Joe Biden. Melalui sambungan telepon, Biden berjanji mengerahkan pasukan Amerika Serikat untuk membantu Israel. Dikutip dari The Times of Israel via Tribun News pada Jumat 2 Agustus 2024, komunikasi antara Perdana Menteri Israel dan Presiden Amerika Serikat itu dibenarkan oleh Gedung Putih. Pihaknya mengatakan panggilan telepon baru saja selesai antara Biden dan Netanyahu. Dilaporkan bahwa Amerika Serikat baru saja mengerahkan militer defensif baru untuk membantu pertahanan Israel. Adapun janji bantuan Amerika Serikat ke Israel itu diberikan usai pemimpin Hamas dan Jenderal Senior Hizbullah Fuad Shukr tewas. Namun Gedung Putih tidak merinci lebih lanjut terkait tindakan pertahanan baru. Gedung Putih mengatakan para pemimpin membahas upaya untuk mempertahankan Israel terhadap Iran dan proksinya, khususnya terhadap serangan rudal balistik dan pesawat tak berawak. Sementara itu, Biden disebut telah mengingatkan kembali Netanyahu untuk meredakan ketegangan di kawasan Timur Tengah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.